Zinotenda nuba humble ngozitela mthweni phelawo. Mano buhambul bakho okusalayo mina I'm out. Esamarothabile. So there isn't someone who understands him the way nna ke mothaloganyang, Captain. Also, the same way that you got yourself almost killed and compromised bophelo ba ngwana o mong. Mangenjalo benza lo mwakho. Noma bonke abantu besimanga bahlukunyezwe yile nja le. Now I'm a genius. John Skuru when Obana style, ne? No. You know what? It was nearly African Economic International Business Study. Savannah Pity. Jones. Nganam. Nje uyabona ukuthi lento oyifundayo uyibhekise phansi. Yeke lento. Yini ke ngamnganami? No. Busy. Hayi nabo kusho ukuthi ngabe yonke lento lena emayelana nalento enzeka lapha ePimtown. Awu. Okay, ngiyazi ke ukuthi ke mhlambe ngiye ngathi ukuqinisa isandla kancane. Kodwa phela bengaqondli ukusabisa uyabona. Okay. Manje usomtshelile ukuthi uyazishaya ngaye. Yena vele ke mmoleletse ndlela. Ansula. Mara jiki after moira karaho ira leselo. Uyabona ukuthi wenzani lo muntu? Udlala umdlalo. Umdlalo lento ayenzayo kanti wena ke mnganami ufuna udlale kangcono ke lo mdlalo. Beka phela kufuna umbonisa ukuthi wena uyawazi lo mdlalo. Njengozikitsiki wazolamini yamali. Manje ufuna ushintsha amagiya. Kumele yena ke manje agijimise wena. Yeah. Hayi kufisela inhlanhla emfana emfundweni zakho, ha? Yeah, uphase. Okay. Ungabheki isiphansi incwadi mafunda. Yeah. All right. Yeah. I don't care what needs to happen. I need that CCTV footage in my office immediately. Captain. And then, Wena, what have you been doing? Nkatlalosa. You know, I gave strict instruction for you to stand down and stay put. Please just hear me out, Captain. Ke a itse gore Jobe is involved. Ke ena thuseng esemara gore I escaped. I can prove it. My biggest fear is what he's going to do next. Captain, ka se dule fela ke sa irisepe. Happy. You are not a lone ranger here. This is not some crusade of yours personally. Detective Captain. Yes. Rena chitumbo chabona ruchija mtu wa monna chabona ra urubande nero Power Park. Shingo futhi. Chiwana ra ono yo murate wa social media. Eng ka social media rapist? Offer. Let's move. Captain, Nkatla. Yes. Kropi. Habene hatu ya kwa mazuli wazawe. Kane uko nyanga zwe. King Sue. On your sleeve, what is that? Tomato sauce. Tomato sauce. Iko wakai.
Yo. No, follow my children data. Hot dog. Okay, is that fine? Is that allowed? Cela ngisiphi isibani lothatha. Ngisabona ukukhuluma naye. Ngicabanga ukuthi ufuna ubuyela emsebenzini. Mhlawumbe kuzokulekelela lokho. Ubuyele empilweni ejwayele. Yini ngempela yini why usangidinelwa namanje? Ngithi inkinga ububhekana nawo ngiyilungisile. Lo muntu ngeke uyaphinda kuhluphe manje. Nenda kuloku utetema manje yini ngempela? Yini ujobe wena? Asikhali isilobu singadlule ezintweni. Ithina senze into zenzeka. Kuzenzelani ngawo? Hayi man, come on. Sombre bone ba ngastobe ba vuwa go tshwesesa. Naruthi, tiri. Hello. Ne ke re hello tlo bona Quincy ya ka taba ya CPF a shem. Ke tlile ho wena. Bona. Oh, Ke batla ikutlela molemong wa pere. Ho sa tsamaya ha o batle le ha go mema di CPF meeting. A ke re utlwile mara ho rapti manyonyo ba ke ole o ntse sa sanka wa hema maleng teng. Le dikarabo ha re sana tsona ba re botsa go tsa bona dinatla di ho kae. ai. Wa bona ke re go boleletse hore ntse ke le busy, you know, like ke thomile college this week plus, you know, ke bereka fa full time. Ne ke sa tsebe ga se le tsamaya dikolo tse phahameng a le sa re bona ka letho. Like khola so batla go se kholwa. Ke tse jwa Freedom of thought. A ke re sa le democracy fa. Yeah, like ke di setile hore these days wa bona ke sena batho di goodbye. Like ke la bona. Lwena. Nginenkinga la. Bengithi mhlawumbe ngalesikhathi uRofi uzobe sengcono. Kodwa angimqondi. Futhi mangimbheka ngiyabona ngathi kukhula kuthwele emahlombe. Imadima lensaba lomtsala. Lo ngabe kubangelwa ukuthi umbonyile lo mfana. Dilile ngaye. Kodwa ukadili nalo moya. Awutumnaba ngizokuzwa kahle ukuthi uthini. Gezile wahlambuluka. Yeah, into yokuqala leyo ngiyenze namuhla ekuseni. Umoya omnyama lo mtsala. Awusuki ngobe mdimba. Sosemhlabathini. Kwesinye isikhathi uyahlala. Uhliphethe. Kakhulu futhi ke
Manje usho ukuthi uzofika ngabe ulandelwa yilo moya. Thini kanti angikuzwa manje. Ngishola lo mzala ukuthi ufuna sikwende ngokusheshsha lo. Umntwana kufuna geze ahlambuluke naye. Nasingakweni lokho lo mzala utolimala lo mntwana. Lenvo itomlimata. Itomudla la ngekhathi itomtsabula kusuka ngekhathi. Yawona. This has strawberry written all over it. I want to hear it, detective. Not today. Mala. Alungile kunet. Yebo sithathe litho. Kwenza yona? September. Hayi. Angibaboni abakasithola abaveli. Abakasithola abaphenduli. Bakhosa amandla. Kukhona omunye. Futhi ngibona uphawu lwendlovu. Ngabe uhlangana kanjani nendlovu? Umama wakhe wakanto. Hey. Makhosa mama. Ngakho-ke kuzomele abakasithole bekungamele kube yibo abahamba nabo. Kodwa kube abakwanto. Hey. Kodwa futhi abahambi bodwa. Bakhosa amandla kunabanye. Ukusuke wamenzela umsebenzi lo wokumbika kwabadala ngoba ngibona engathi badidekile. Cha makhosi impela kube singakamenzi. Hey, makhosi amandla. Makhosi amakhulu, thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Ngakho ke kuzomela sibize yombili lemndeni. Owakando ngoba ilapha azalwa khona. Nowakwasithole ngoba bayambanga. Makhosi amandla, makhosi amakhulu. Kuzomela ubancuse. Khiphe konke okusenhlizweni yakho. Ukhulume nabo, khuluma ndoda. Bojobe, bomajana. Siyakhuleka kini bantu abadala. Siyakhuleka kunina bomondisa. Sikhuleka kunina bomhlakaza Nhlanzi singayishisi. Siyoshisa abalondolozi. Sikhuleka kini bantu abadala. Ngiyazi ukuthi kufanele ngabe umntwana sengimenzela imbeleko ngamngenisa emsakweni. Siyaxolisa kuloko sixolisa kuloko. Useyigazi le khuleka njalo nemvikele. Ngizokwenza konke okufanele ukuba ngikwenze ukuba aphelele emsakweni. Qhubeka nomntwana nemvikele. Ningamflatheli. Ningamflatheli. Thokozani. Yebo, imoko kunabantu. Omondisa. The treatment is progressing. The progesterone and hormone therapy could improve your chances. We'll need to see how your body responds. Okay, and kang engwe yona? You mean the scarring? It remains a concern.
Mrs. Mohabe, wa bona seo se go tlhagetšego o sa gola se dirile tshenyegonyana. So o nagana gore treatment e tlo bereka? We are giving it the best shot, ke a go tshepiša. But until the test results are out, I'm afraid we'll have to wait. Test result ke tlo re thola neng? Soon, ke tlo go founela. Ke a leboga, Doc. You're welcome. Rofi, uzizwa kanjani manje? Khona ukuba ngcono khona. Ngcono? Ngempela. Ngempela, so that was your grand solution. Or ndilungu ebhavuni ndiyashiwe ngamati. Batho. Nani gayibewe? Hapa ndandi kubira. Okay, yo batho amtsingo ndikumbula bali chobirira nganne. Kandilichiwe. Alright. Bakukandeleza man. We. Wathi yamini. Abe olamntu uva chamloba. Ujonga kuna thundu lokumlemela lapha khanani yawe. Wathi yamini. Ngimthathe ngayo mgeza ngizama ukuthi asuse sinyama leso sokuthunjwa. Kodwa manje yabona ukuthi yonke into engenzayo. Ngathi ngenza into zibekwesa. Ndikho ubuzisa busi wathi yamini bethi. Namvula ngiyazama. Ngizama konke okusemandleni. Ngizama mina. Ngenza noma yini engenziwa ubaba ukuthi ingane yakhe ibe right. Futhi ndi ini utazo umuntu abekhe situation. Ndinthani hayini? Na uzomdina manje. Nefusi. Ne. Arezi. Ha, zwana musi. Hezwo u ḓo ḓiphina ṅwananga. Ndi khou bika zwa fushi. Nothi hezwi zwa dzi fried mini no siko gwagwamisa mapfurani. Hezwi ndi zwa mutakalo ṅwananga. Ṅwananga we. Right. Come in. Hey, abasokuri come in. But you're sorry ndini. Hey, basongoje kodwa umbela. No, ke batla fela bua le Rofiwa. Jobe aba wana fano bona ethi uzothuthuba. A ke na tsaba le yena ka go thuthuba. Nna ndina ndaba. Kopa fela 2 minutes. Rofi. Wa polisa we. 2 minutes fela ke utlwa gore a o siame. Rofiwa o vua. Ke kopa le tsamaye. Khombolo batho. Hoy mnango. Mara Mugel, Wednesday imo bamnathi. Wednesday Wayibona ena he ke la ba go leleng mo le society fiko ke le yetsa sentse ke beile le outfit ya ka hona tjenana ke ainile ke re bona tlo itabelela yona. Okay, ay kuzoba mnandi. Ane plus usenelo ngin-inviteile. Yini manje washintsha ebusweni? Usaya why ukadobisana? What do you mean ungaba umsindo? Uzobekala phela ukuba lana naye kule. Mugeli why? Wona go re ha poponka mona o bona hantle go penjele e ka tlasa le bitso la ha ke na ambassador ya teng ka bogo itsotsong kang ka teng. Usaya Bang. Wena uyi-1 lo mntana kalwi. Ngiphuze itiye lami kuzohamba. Mugeli. Hey, tiye. Tiye gona wa nesu ke a isentshakela. A ke wa itse ba ke fe. Tiye. Ya ifudua ya etsa hantle gore e stereke mole ka plaka e qeta ya nsie le jwalo. Ke tla ere nna ke sa mtseba ka nnete moshimane ona ke nne a e bapalang o sai ntatona ke mariki ya ntle phelo wa ka o a fitla le ha ne giere a gutla hape ke tla mo re ya o ya kulungisa bathini ka sekgowa Barry, he's giving you the taste of your own medicine. Vele, le wena wa dlala Mugeli. O tla dlala papadi or lo mfana uyamkhipha or uyamfaka because uthanda ukuza mtshubula. Tamor. Bizu cha isniff wena. Tlahle ke mo ngelle matla.
And then? Molato keng? Hona letho. Musi, a re bue tle. Hello. O eme fela wa tsamaya. Ntse re bua tabeng o e serious haholo. Mohapi, social media rapist e escape-ile ko diseleng. O no batla ke ireng? Ke dule mo ke nwe tee. Ne ke batla ho hlomphe lenyalo la rona. Oh, the way wena o hlompile privacy yaka by going through my stuff? Se re kgutletse mo. Yes, we never left. Goreng o folotlhalane le dilo tsaka? For what? O no batlang? Wa le mo mmotsa dipotso jwale ka ke suspect ya hao, ha ke monna hao. Ke monna hao. Then stop acting ekare o suspect ge. Tseba ke. Tabena kaofela ya nkgathatsa. Lo hlapa. Musi,